Mbanje kugusuhuza wowe ukurikiye channel yacu CM45 TV1, wowe ushaka kwivomera amakuru yizewe kandi nyayo mu gihe cya nyacyo. Wowe utarakora subscribe, utarakora akazogera, turakushishikariza gukora akazogera ndetse na subscribe kugira ngo wivomera amakuru yizewe hano kuri CM45 TV1. Abantu menshi muribaza ese Dogiteri Edouard Ngirente watorewe kuba minisitiri w'intebe bwa gatandatu ni muntu ki? Ese yemererwa ibiki? Ese azajya ahembwa amafaranga angahe? Ku itariki 13 z'ukwa munani 2024 niho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho minisitiri w'intebe Edouard Ngirente. Kuri izo tariki ni naho yakiriye indahiro ye. Ese ubundi Dogiteri Edouard Ngirente ubundi ni muntu ki? Ni prime ministry wagiye ku butegetsi ahasaga mu 2017 asimbuye Anastase Murekezi. Ubundi uyu Dogiteri Edouard Ngirente yavukiye he? Yavukiye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Cyonko ahariya Imbirima mu ntara y'Amajyaruguru. Ku itariki 22 Gashyantare 1973 niho umugabo Dogiteri Edouard Ngirente yavutseho. Uyu Dogiteri Edouard Ngirente wakibaza ese afite umuryango cyangwa ni ingaragu? Uyu Dogiteri Edouard Ngirente icyo wamumenyaho nuko ari umugabo ufite umugore, ufite n'abana be babiri. Uyu Dogiteri Edouard Ngirente ikindi wamumenyaho nuko yize amashuri yisumbuye ayiga ibyumba, aho yigaga ishami rya mege nkatwe dukunze kubyitazira mathematics, economic and geography. Yize icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda guhera mu mwaka w'1996 kugeza mu 2000. Uyu kandi Dogiteri Edouard Ngirente kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2006 nibwo yarangije icyiciro rusange cya gatatu cya kaminuza bakunze kwita masters mu bijyanye n'ubukungu, abona impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ubukungu ayikura muri Kaminuza Katolike mu Bubiligi. Uyu Dogiteri Edouard Ngirente kandi mu mwaka wa 2010 yanahakuye kandi impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ibarurishamibare, yabaye kandi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhinzi. Ikindi wamenya kandi kuri uyu minisitiri w'intebe Dogiteri Edouard Ngirente, mu ntangiriro z'umwaka wa 2011 yandikiye kandi inama y'abaminisitiri ayisaba guhagarika akazi, mbese imirimo ye, maze nawe iyo nama ntiyamutenguha irabimwemerera. Ikindi kandi wamenya kuri uyu Dogiteri Edouard Ngirente minisitiri w'intebe kugeza uyu mwaka wa 2024 yahise ajya gukora muri banki y'isi, aba umujyanama mu by'ubukungu. Ese ubundi uyu Edouard Ngirente yaba ahembwa amafaranga angahe? Abantu benshi muribaza muti ese ubundi minisitiri w'intebe
ntabwo anganya umushahara na perezida wa repubulika. Reka mbasubize iki kibazo mwese mwibaza, kuko we wahisemo gukurikira CM45 TV1 ugomba guhabwa amakuru meza kandi yizewe. Iyi niyo twita isoko y'amakuru meza cyane nawe wagakwiye kuba ufite mu bwonko bwawe. Ese ubundi wakibaza, Edouard Ngirente azajya ahembwa amafaranga angahe? Uyu dogiteri Edouard Ngirente azajya ahembwa akayabo k'amafaranga 4,346,000 n'amafaranga 156 ku kwezi. Kandi Edouard Ngirente hari ibindi yemererwa bijyanye n'akazi akora. Uyu dogiteri Edouard Ngirente ahabwa inzu yo kubamo we n'umuryango we. Nk'uko twabibonye haruguru, ahabwa inzu nziza abanamo n'umuryango we w'abana 2 ndetse n'umugore we. Kandi uyu dogiteri Edouard Ngirente ahabwa imodoka azajya agendamo mu gihe agiye mu butumwa bw'akazi, haba imbere mu gihugu, haba hanze y'igihugu, ashakira icyateza abanyarwanda imbere, nk'uko perezida wacu ahora abitubwira, icyatuma igihugu gitera imbere, abantu bagakunda umurimo, ndetse haba mu murimo, haba mu bijyanye n'umutekano. Kandi Edouard Ngirente si ibyo byonyine ahabwa, aherezwa imodoka, si iyo gusa, anaherezwa mu bijyanye n'umutekano. Ahabwa uburinzi bw'imbere mu gihugu, haba imbere mu gihugu ndetse no hanze, ndetse n'igipangu abamo, mbese inzu ye yahawe ahabwa uburinzi. Ibyo kandi byose bikishyurwa na leta. Uyu yari dogiteri Edouard Ngirente uhabwa ibyo byose kugira ngo igihugu kibe cyabasha gutera imbere, kiyobowe n'uyu minisitiri dogiteri Edouard Ngirente. Mbanje kugusuhuza wowe ukurikiye channel yacu CM45 TV1, wowe ushaka kwivomera amakuru yizewe kandi nyayo mu gihe nyacyo. Wowe utarakora subscribe, utarakora akazogera, turagushishikariza gukora akazogera ndetse na subscribe kugira ngo wivomera amakuru yizewe hano kuri CM45 TV1. Abantu menshi muribaza, ese dogiteri Edouard Ngirente watorewe kuba minisitiri w'intebe bwa 6 ni muntu ki? Ese yemererwa ibiki? Ese azajya ahembwa amafaranga angahe? Ku itariki 13 z'ukwa munani 2024 niho perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho minisitiri w'intebe Edouard Ngirente. Kuri izo tariki ni naho yakiriye indahiro ye. Ese ubundi dogiteri Edouard Ngirente ubundi ni muntu ki? Ni prime minisitiri wagiye ku butegetsi ahasaga mu 2017